Better twal a jolo wun du juma tin pino ka wini wai tar paluo ke da jui wa beru pen chandek me bor lok e kum lok mano ni gudi chwinywa amir jolo panelist matie watie ki Reverend Dr. Alfred Banya Jody Be apoyo. a jolo Mego Rose ken ke Lady Grace kidang on tiga neno child gen a jolo ruot Fred Ngomkwe apoyo to alun. ke a jolo did the band. I'm Dr. Caesar Chat Gador, Kachak Machine. I just want to do the to get with your band. Nanny Connie, 1 minute, Kau Tigi, Duan, our 12 choy, and a pin back for Kwan. Tim, what to get look at Lutela, Kachir, Kichik Manyen, Magwak, big hatty, a art, may check, will pay you ni Bitcoin in your IT, yeah, truly ning. Well, logo kono mo pol um sabil mo karapi chan matigit o kero kum dana ko dong miro ti ju betie web o coin dana si amiro lo Reverend Dr. Alfred Panya wek en ko ya lo ke kong bot unwa Reverend Dr. Alfred Panya Be an apoyo Dr. Caesar apoyo panelist apoyo joma tin en wa ki joma kok tika winyu wa winya. Ana chako wi loke chi gwako ni ladit ruot ngomo kwe kita en tie paju ni romo medu kita en neno kwede ki paju kunu. Ada topic wa matin wati Lutela kachel ki chek manyen bi konyo nyayo tich ya Acholi ni ning. Man kube ki lok ma wachako kar me inge kwero Labor Day wanyamo lok kum tich ya Acholi. Kaberu murumu wa dok tich kita no kar kene petie ka kare kwede. Kidong kid me choy dane tich kita kar kene diu dano kwede. Kibene waloko ni Acholi kar kene kibeda bolu dogi ne kum gi wai kare pa biritis kibeda waju kumeno. Ento eoni peloka da wachi Acholi pole no gimero tich manyao dano. Dok me wachi tich premier be tich magichoye dano ya choya. Tich me dog gang chalo pu ki tich ching mogo mano dano timo ki paju. Beno miero ki nen ni meno tich. Chia da kumbe di watie ki yedo tum ki yel tela manyen. Chik mogo dong ki chako ketu ne mokene pudwa winyo ni tiga bina. Chidong wamiru neno ni ki chiki ene bigine. Lutela ki chiki ene bigine konyo Acholi ni ning wek. Tij man ya Acholi, tij ma Acholi neno ni tij ma da mape ki diyu dana diya mape balo deyu pa dano udugi ya Acholi. Me konyo be dok chan ma neno cha wa neno kita chan duong kwede tung botwa kai poro ki kabedo mukene i Uganda. Chidong kawa wachi chek wa lokom chekak mene kita neno kwede neno cha wa loko wiye kum chek ma ki waju ni sovereignty bill ma ki kelo chino ki neno ni tia lea mada piano diu jo ma ma gene atika na diu jo ma kwo woko mano gi miu kony paju pian ki wachi ka inde i bedu i kare ti bedu woko kedi ti tia kedi in Uganda don ki neno ni in pela Uganda chi chiki en nuri joma be gamo chene ki borri kita joma ti woko ki chwalo chene ma konyo paju ni bene ki tugi neno ni gin agent pa gine palu rock in la Uganda mone ni in be ki neni machalo la rock chikoko bedo maduong ya kita wanyang kwede kadi la dir lobo bene uchwalo duone ni en kar ma ene kelo tam i cabinet ni cheki enu ki ket no pe kelo ni ubet chek manuro
Uganda, nywali ma Uganda. Ci neno ni cik eno omyero kiyub. Ci ada bene kiyubo kikwanyo en coc man owaco ni ka in la Uganda ma do iti woko kineni machalo in pe anywali ma Uganda kikwanyo eno ni oko. Ci eno ni olo ko omiyo gine omiyo yom cwiny. Ento kamukene bene tie ma kiwaco ni ka in kadi kikwanyo ka in idonyo lok ma kineno ni tie lok me politics eno ni pud duju iporo idog bal. Ci dong eno ni ubiluke ki kit gwok nyo kibineno kwede cik eno pien kar kene ka calo bot tung malo. Lok me ngom tye matek. Ci ka dong wachako laro lok me ngom. Eno ni kibineno ni watie gine, watie politics keje ko. Eno ni duju no pud gine ne tie. Peko no pud tie kita no ciki eno kibikero kwede tic. Kuna no kikwanyo ma wawinyo ni bebe ni bigine pud kibineno kita kibikero kwede tic. Ada pud cik me Uganda wajo ni pen cik me Uganda wajo ni cik kak ukati kumeno peki romo keto itic wanga la dit lobo kero ye chien ci pud kitie koro ni eno keto ye chien en be romo dwoko me wajo ni kong dok ki yub kamunyo ci eno ni duc kare me koko miyo koko ka pud kineno gimo ka be ni cik mogo ikine pud tie ma pe ma romo nuro dano pud koko ki romo chwalo ne. Meno cik madong okaro cikitika yubo ne. Nguru tye bene cik manyen ma obibino koni gwok ladit ngomo kwe ruoth ngomo kwe gine romo konyo kora ye. Ento ngur ma iwinyo iyamo wajo ni cik mogo tye ma kimiro kelone ma miro medo wel mwaka ma jo ma kiyergi me bedo parliament miro gubedo iye. Kita miro kiye kwede speaker me parliament bene kimiro kelo cik me lokone, kimiro kelo cik me medo be mwaka ma ladit lobo miro gine uri kwede ike. Ento dong ma gwok bi gudu kumwa tutwala ye cik ma kimiro kelo ni gwok ma doke kum ngom. Kita unu ng'eyo kwede kani tic kikel i Acholi pol tic ma dano tiyo tic me pur ci ka ngom dong pe ci eno ni bi gudu kumwa marac ci dong cik eno no miero dano gugine luket cik ma tung botwa miero gin gunen ni gina kumeno pe nurwa ka cik eno kibikel ada pien kum beddi kita unu ng'eyo kwede lara ngom tye lok me adonyi ma giti ka kwanyo ngom ye Acholi tye ci gwok cik ene gwok kibikelo me jingu kit me bedo gi pe wang'eyo ento miero ki gine omiero kong ki gine kibed ki tami iye en tamati kumeno gina miro wacha ye ni chalo cik ma miro medo mwaka ma lu member me parliament gubed kwede i kom me parliament eno ni bene romo gudu kumwa pien kum bedi jo ma tye parliament jo ma pole gi jenge i kum party ma tye loc ci ka cik ma kikelo cik ma party ni eno miro ci romo karo pio yot mano kikwedo tere maber kiti neno en me sovereignty bill miro karo ni kikelo cik marac ci kiruyo ko yot ma ka nope ki gine ki mako break no kono obedo marac ci an ang'e ni me sovereignty bill li kiloko pien nope nuro Acholi keken ento nuro bene jo ma en kitung jo ma tye loc pien ka ineno kwed ma an awajo i program acel ma wabedo ka neno lok kum can ki kit wel cenne ma ki woko ma cito Uganda ma dano chwalo inoni jo ma kuporo ceng gin ai gichwalo cenne
maduong loyo ka joma tui Kampala e Buganda lubu kogi ka joma Busoga lubu kogi kitung botwa welma wachwalo tie mere ento pe dit chalo pa joni eno chi eni do bedo chali wachi udo magoyo nyeki bene karo kene goyini ayo weko neni gwok joni gugine guneni udo en magin gubi kelo ni gwok bene bigoyogi chumiero kon ki ngol gine kin ki ketie break eno miyo gwok break eno ki kero ni abedo kitam gumeno chimo kene mabino ni gwok gwok pe bi gudu kum gi tutwal gwok bi noro wan jo kene ma pe watie ki gine ki kero me lochi eno miyo ludirwa miero gunen chik ma ki wachi ubi medo bedo mwaka bedo pa luket gine luket chik joma tie ot keto chik bene eno ni kita wajo ni meno pol joni eno joma jenge kum pati matie loj ento wan dong po romo loko eno ni ikin joni eno tie jo kene ma kitung botwa kido mier wan bet ki rieko men neno ni joma kitung botwa ni dirango ma waromo tich kwedgi men neno ni olo kadi dong gitie ikala magwok pe chwako watu twal kong dong gunen lokum gang ayo bet gin ma pire tek gin dong mier guti ki kama gin gitie yeni men neno ni chik ma kikelo ubi kelo tich ya Acholi ni ning ubi kelo tich ma konya Acholi ni ning ubi kelo don gine don lob ni ning kano don lob Acholi ni ning ka chik ma ubi doke kum ngom ma ubi kwanyo twer me ngom moko ki ching dano pati awai ki bi kelo chik eno atie mi mer machalo la nyut chumier gin gunen ni enu ni peo gine peo time gina miero kiket ye wang eno pien jo anyuola Acholi madong gitie en ikala moni eno ni pedong waromo bolo gi pien dong gitie ye umier kitik beda poi wigi ni kama ini aye pire tek umier pe weki kadi itie ka bedo ni eno ni umier ti ki bedo ni komi eno me konyo pajo kita wano wajo ilok me kita Acholi neno kwede tich tek warwa tich miero po bet tich ma konyo in na ken miero tich ma konyo dog ot tich ma konyo kaka chidong ka in tiene dog tich me keto ot keto chiki miero nen ni eno ni bene pedo bet me konyo in na ken miero bet me konyo gine jomo yeri ki atikane kaka ma ini ma ini ki iye dong panyang ka weko ginana mero wachune ento me yabune wiye ka weko kenyu gwakoni kano ladit ruot ngomo kwe romo luku ko lokane chien dong romo medune ki wang manon neno Jimmy kitung tajo kuno apoyo Ana poi if I look my wife Alfred yeah look my bed da I penyu la penyu my bed ni check machado ki be kele I check manyen ma dog ko mom nen telo where what penyu en ni vinya I teach nyo gwag nyo bi kele pero Amil long road Fred ngamo kwe recommend look and dog mail kat chicken man trap well gam Ana apoyo dano dichi amiro achake kama Dr. Alfred Banya ogiriye ilokum chik mingom the land amendment bill land amendment bill kibikele nyim parliament chik dong wajuni kay nen inikate ki neno mamegi may tamo ni twero ke la loga ikin pin mano loko ko padano
chik enoni ka tamba migini ka gikele nyim parliament chi members ni parliament gen gi ng'iyo iye matut chi gi yubo chi dugo chik kado dugo chik chi kitero nyim president kere ye chie ikumok mameguni chi chik enoni dong chago tich kuno kitero in National Gazette. Kitero National Gazette pien dugu gin pawan duchu. Machel Lutela mawano chwalo gi parliament ni. Menu wangwa emo. Menu lu owa. Dong jimi duchu ma gen gi chero ka timo ne. Gen gi timo miga ka wan. Owego chik bene wajo ni. Gin mo ke ken ma member mi parliament. Tika tero ne inyim parliament. Beo bet gin mano a kibor luak. Neno paluak, tam paluak, mok paluak. Chi, kay nen kitero, chi dugu mekwa. Kay yine je dugu peny manok. Inoni, Machalo district, in your region, gen gitwero kate ki chik ma megi makiluoni ordinance. Ordinance, ka uchero, enyim attorney general, en neno ka piyoke ki chik. Tego noni piyoke ki chik, chi duogo chien. Chi wajo ni Lutela en mi area enoni be gen gu katu ki mogi kome we gen gu oni chi kay nem gen gu oni chi ki duogo chien chi dong attorney general tere gazette chi dugu chik makonyo area enoni utime ikare ma waneno lok me mato kono ukaro lajo lok enoni chake ki ot bora kachiel ki mono ma uno beru bora makiluoni tesa gene chwaro tim wachero wachogo signatures eta mir wachiuni wege ui level ma kiteru neno ma megi wego duk chik gine piyot ibi yoke ki dano maduong an dano chako neno moje la chien la bulle the alcohol ordinance matin awinyo walo tela mukene wajo ne gina yegi kate kere pegi ngeyo waketo chake kere karma wano kate kineno wachero bodgi watero itgi gu kwero la jwaji ni wano tika kelo pero bodgi eto madung gu neno jemene tika cheri gu chako ni gen gi twer duongo councillors ero ka giluo one bay wa facilitating kar enoni no foot an loyo refugee law project gu achoyo kun worro ki board director mamega mi konyo council wek gu bet piny mi facilitating gen wek ordinance ukare wek otin watiki alcohol ordinance madong tika dugu a national thing pien dano tika borrowing ki kum ngoma watimo bulu kanyi kayini biro piny manok 11 mi sub county 11 mi village dano gidigi twer mi kate ki bailo eto dujuweng be po olweny ikum chik madong tie atika kelo man machalo guri milok mamega pien kayini neno duong ikum neno maduong magen gu katikere ena ye ikina tie the land amendment bill malan amendment bill ni ginu wego futpu chero mabo pien dano pitika yeng kere pien gineno we nenu ne tima tut mil nyu twero mi loj mi ngom matut ki bot luare duoko neo bodgi mi kwanyu twero ki bot ngad makero ne pe mi ruenyu neko pien waju ni ikin section mage choyo waju ni kainen in pi tiga tich ki ngom tibe gamento ket muchori iwi wek ini beta chulo ne la pen moge penya yeni dong ibi chulo ki chente mene kadong ini pe moge kero mi tich ngom kiti gamente mirne ibi chulo ki chente mene mario tich ngom tere ni ngom pien ana twer weko ngom ma mi beru maga dek weki uroji ka weka tikere ana twer weko ngom ma beru weki agoki ye jimi machala nyiri gi olo gunywal weka beti gina chama nyo lum mano ana tiyo kere ami geto ot mamega now jimi eni duju kar mo bieno bo dano nyamo gu none ko neno ni pebe dano katiki neno manyen
karma wano beru i Churchill Court wano wajo ni ko un ko duogo neno wopeny ichane wano tiki yo ang'wen makiloyo ki ng'om Uganda ikine tie mailo manonge lobo palo loka kamalo loka duchugu beru gumogo ni twer mi ng'om mamegiti ching kabaga then watiki freehold ng'om maberu megi dak megi matwal makun in ne twero mako nyo twero wilo nyo kimini chi chero bot gamente miyo in twero mi beru wen ng'om eno ni matwal kidong watiki leasehold twero makimiyo iri bi beru wen ng'om pikare moni makai nen kar ne otum chi ng'om eno ni doko bor duere twero beru gamente duere twero beru ng'at ma omiyo in ng'om pikare moni kidong watidong ki customer retainership kama wan ni i Acholi kanyo ni chake kara ma dimola gubedo guwajo ni ng'om ma i Acholi waloyo malupe kite kwaro mamekwa so be kilungi customer lam ite customer retainership kino ni gap tiye pien adek ke duju kai nen ini no wara gane kun ki bot gamente mamalo ero customer retainership ino wara gane me ki bot gamente matiri machalo the district chairman land committee ena yemiyo in certificate of customer retainership kidong maraj loyo ne ka yine chero imap miwilobo imap maneno lokum ng'om makidone the cadastral map inoni customer retainership pitie reflected weko ka yine yabo cadastral map migulu city ibino ng'om manoka yetiki title an kai penye ni ng'om egoni mukene ni pege title pingo pien kitika loyo ne ikitimate kwarwa mogo under customer retainership pini ruere pe pini wegine pe wegine tie bare gap money tie ikit me lo me ng'om enone so nero pa wan jomo keno beru tie ni un members me parliament uter unu lock any parliament me customer retainership obera roma ke roma dek money mi mailo freehold kidong leasehold wege oberi cadastral map oweko ka yini biro kanye no tie dul mo makiluoni zoa magubero ka konyo twale inoya ki yo moro gikonyo in wek ini nge wang'om mamegi kipere yelo choro under customer retainership gikonyi weko in bene no certificate of customer retainership eto gineno pino tie reflected cadastral map kama luoro wati eno pien kenen la miro ng'om ma ti Acholi chichero iland chiwajene amiro ni kanen amuoro bono nen ninin chikone chero no titles gok piera bor keken chiwajene tuon ng'om ma title le pe ni ko manyuri wege ne pe chidong lweny dong chake dong kekenyo now wek wano lwenye kom kit mi donyo ka lwenye kom wa ilokom ng'om kongwa i level mi aloyo ng'om mamekwa uchiere level maruma kiloyo ng'om yu adeke noni meru gin matamo na meri ilok pa Dr. Alfred Banya pien lok eniti kin lok ma weko wano chiko members ni parliament ni kapo bitimo kite wano wajo ni chi pudugu uno kanyo pien unu bidugo kanyo ubidugo uno kalweny kwedwa pien no uno tero wan marach obi weko kero wabiru pe wan po watwero chero kanongo loans bank pien customary land akwar wenyo ruon todo ang'eni wak ter dwegu the men in my fura twero confirming bodu ni tie kaliere kamoni bile no tika liere kamoni meru igin hello mede Wati winyi la dit Caesar yes tinya watika winyi yes so the land amendment bill futika tika angin kamoni tika liere kamoni ma oro ni no mo ubi dugu chen but this time anatamoni power of the people is going to play a great role when bill no kati piantika di Udano or Duchu in Uganda. Now, kana chero I bill Mario, the sovereignty bill has become an act
do oyeni wang madong la dir lobodo kerre yechi ki jimi iguni o duchu mak pikare moni en mawano bedo kanyamone ni chwero iwa pien wanoni tika D1 jomo kene nen tala Uganda gidiga ko I comfort zone mamegi majimi mo kene dong pengwenyo gi dong tutwal so parliament ki loga winya mawano winyo ni members ni parliament magien go tiar go ker kingini chik eno ni be okate kamaleng kicholo gi million mia bit meno loga winya mawano winyo kirga beri ni kichoyo ukapie public papers madano wengo kwano da goneno so meno tikien gin ma wanone diwa now bill mukene makikate kere ena ye the building control act now this bill any mado dugan act of parliament ni to me bill any itikin bill ma ana supporting pien ka yini neno in record Uganda tie country achiel ma laxity dit total kuna ini no department wentie mabene ka ini chero ino joba ka ini neno papers gi no giti qualified ero ka inde dugu ikit gimitich inoni tich gine goro total ni no mo la dit mo achiel kar mo wabero kwet gi Silver Spring chuwajo ni buildings ma Uganda kano beri South Sudan no ki condemn ngeno wen pingo pien standard money peki gwogo gin madano na yeni ka an ngomo kwe tim akati ki plan bidon yengo gina gen eno eno o wego ana mero na kel pat mi chekene wajo ni wek ina yup ot be ina chere nong engineer mati certified a qualified certified engineer wek en ukati ki the architectural plan ka en goyo plan mi odi goyo kundo biro ingom mamegi uneno chi unoni upore plan enoni kitero for approval both district engineer and city engineer now city engineer mafut pio approving plan mamegi be obin ka chel ki surveyor ingom kama ot enoni kibe yubi ye obinu unen chaji pangom enoni unen kama ngom enoni tiye uneno ni ngom enoni ma chel yo pugoyo ma rio ngom enoni pitie I wetland ma de ngom enoni wo pe iye ma ngwen ngom enoni pitie ngom pagamente ma bi ngom enoni infrastructural development plans okene machalo match pi koga badege pugoyo kidong ma gikene onen ni plan enoni fitting the bigger mother plan mi area enoni kado neno ni enoni opore chichero kero chie iye miu it in kero now chiek dong wajo ni in be chul that engineer the district engineer and your city engineer wehi enoti man ma chiel tij mana kanena kwano ni mario ka ini binu ichago geru mamegi from Tongo Foundation ka ini Tongo Foundation en be obino lim un pin unong nitika kare kitima ini kere church ibio kiu mamegi ki plan mamegi kado approving ni foundation netika kare ini chago water foundation en be odukchen uneni materials ma ini tikere katich kere tie standard kitima kichoyo kere then kadong in the water foundation be enu bin urot foundation enoni mineno neni mixtures ubero kakare kijimi wenti kakare mini go ahead for step 2 are your water wall malo ki pillars gini be enu checking oti para wang ma ini tieko roofing out now ngomu wego anakelo man mu wego ambena supporting acting Uganda kanyo waruejo kwa padano maduong machala dukimi uri maki yubu manoti substandard ki materials marajo
ino mi ka rupo kuyo malupe ki standard mamiete ni ki onyo kuyo maduong cement manok viability dunyo kerne dugu no ot poro Mario ki chero ka yupo ot i wetland ka kamati dagu nyo pi ponye ingeye ot poro onyo ki chero ka yupo ot i romo ni mano be ot tipo beriye amira mi la bolle i mupima ki gate ba peje tie ot pa director mi gulo central uneno to eno wilo ot eno ni kibot dano mo madong patwero wacho nyie kara mangap eno ni uno uyubo ote mi beru growth mati flows ariyo kiken eto kidiyo gengu ilo uchere flows ma ngwen puri kare malach maga maroma ngwen angech oro chero unaleo kimalo uchero jenge kum ot mukene makiyubo ma gineno ni okelu lok ichawani bangyo ngomo time ero gen go chero go toro en the last floor ni kiken go toro the last floor ni kiken now ana pay engineer bangyo implication of toro last floor enuni ya nim ot enunu be beru nini so this building wa me checking quality konyo wa mi neno neni compliance tie la mal ni gin ma ini kero chot ene gin ma ini bitiyo kere beda konyo wa mi keto engineers itich ni kare duchu in be chere rori wehi kay nen pero bibine ya nim ko ao ke kom ruet ore dugi kom in engineer pien ina ye may beru de supervisor ma ina ye mi e go ahead da guerre ni gine ki yoboka kare ina ye ne timo na kaka so mero ki gin ma atamoni akel o wero bene gen gu kapiki boat manyen ma boat eni kilwoni National Building Review Board ma boat eni tiki twero mi kwero dak joko tik mamegi tin ananem ne magu kate kamalen kon ge wajo ni gibi mugu tek ot mo ki kene Uganda maki yube wetland anatika korne kalok eno bibina da tumika lok eno bina da ya beru yom pingo pien Uganda nem taro football nano raj papi ka gina chiel tie mabe pe getem chuke ye ti pi bino claiming territory now pi twero beru 50 years neno mo dugu chien ka claiming territory now building eno no be dano be to manotino gien maraj tutwan o wero an atikin joma supporting act of parliament ikin bills mo bino mo kene ena the income tax amendment bill gien gitika neno lokum compliant kidung ikitima kitweru la chukere kit mirayu muchoro bill enini atamoni oberu bill achiel mamiete no ne kinen maturiye pien entiga neno lokum cross border payments ento wigamente wa wille kom gena chiel nitie mistake mo magien gi making eto gidi alokore dugu nomono ena ye mi waiving tax waivers kimiyo bot dano maduong to twale Uganda en tugu maraj percent nente marom piera bo ngwen ki wiye pa tax waivers kimiyo bot foreign investors eguni ka kimini tax waivers for 7 years no nyoro Uganda kwiji la bode ka joma gitie in the mining industry tie mien rozo ken Uganda makani ini mining for 7 years chidong ini ibi weko no gimoro pe aya inuni en tax waivers ini o weko jimi maduong dano donyo kere Uganda gibino ka piem ki local investors amiro miyo la bol tie choboria mo ki kobo ki jemi mo kene mi jukon mage charrogi Uganda kan la bole gulo kan do chat ginene oberu letiano Egypt lo chat ginene oberu Eritreans lo chat ginene oberu Indians
ero ka yine tuoro mabe inore jimi ene kikamu giki Egypt jimi ene bieno notino tax free ero jimi ene kagu bieno machir quality ki gerbe ento wel ma jone gi kero kuntana gu noni kagi en galvingo inge de fak ni gen gimiyo machalo lon ci dano none chulo na yot ni mego chulo ali 100 ci dwe ki dwe chulo ali 100 a pedwe abi nyo pedwe abi chel chino item ne chulo ali 100 bor nyo 100 nyo 100 bungwen ci ino kin gang ka wen dano tika gamone now implication enoni dong tiningo ikum jimmy mawano producing locally competition enoni goyo wa pichi la bol mario ena is a second hand items kono bongi kono wa kono kom kono ngo jimmy mabino ke wako second hand ne gentika bino ka PMK our locally produced items ichawani chuk pagin makara ke ana wana duon ready made chukati la pen chotwan chukati la pen kitian lok ni dano no yor total me chero ka wilo bon ma ke duona jaji rukune te tiano mano gi kero ne i bon enoni is okay o wege chawani ka yini chero ma chuk lokeo aya madung raj loyo watiki joma gien go doing business gin young business kido watiki wana chuli mukene ma wano donye business we wan young business bene to amiero young business kayini wore nyima lobo wore nyim chuk madiri wore nyim bus park machoni ini winyo megaphones matino mano gitino kareru bag sali ba pa yini bi chere bi wilu bag eno ni kibor la loga ali ba pa ibi chero bora chuli tiga charone ali piera dek now kayini wajo ni penye ni pingo will eno ni tie mutang totwan ibi noni actually spends a lot of money minongo gine eno ni pien ma tiel muchoro kero mario kiti ba en tika pango kere kenyu tika pange wel malaman ma de wel ma en chero gamo kere ka kelo machara wel enoni tila mal to twan makade chara ene wel mi ali ba pap dos pigino o wego eni chira chiel ma pol kar ke nen kitika nen no ne to twan chi jomo kene neno ni loophole tiye kidong watidong ki lotteries and gaming amendment bill 2026 tugu enaki luone gambling tugu enaki luone betting ichano kwanyo ko pa bulo ichano kwanyo ko pa lodiru lo puonje mukenen chama be obed kere ot kwan ka puonj notine betting center tino ka betting o wego quality miti yudugo piny results timarach jemenetika dio dano now itichi ene gien giwacho ni gitika kelu 30% tax ikum chente mogi ken ma ini loyo ki gaming center an nero gitiene eno be konyo mi ilu wel muchoro makichugo wegi ukony chip me running businesses ma pat matie i Uganda kanyo ikawa ni gima nena ye politika wot ikabedo ko duchu charo kama inen machine and me gambling tie gidiga chokone weng kun giwacho ni gipe ka nongo muchor gamente piti ka nongo muchor mo yan kiye which to me is also true pian ginu dugu duo karo and dano tika dene iye chan pian gin mo gi kana ki no matide ki rinyo ki cherry iye kidong watidong de ki the excess duty amendment bill 2026 ma eni gien giwacho ni tika konyo kidmi ilo ruom mi muchoro mano ki jogi kom jimo chalo mo sukari mo teru
kidong jeme mokene mano twero kelo muchoro itedero anamiro miyo kogo na kanyo pien muchoro en makitika ilo ne eni tutwale ka chale modek pol modek wakanyo wano noy kum sunflower modek mo wanoy kum sunflower ni sunflower ki wilo ki bot lupu manyure ka yini wilo sunflower ki bot lupu be bini regi ibi mo I packing ka yini chari. Now all these processes implication no be doctrine bot lupu ni ka uno kila chiel mi sunflower ki wel ma liba chiel mi abije ichan ki bichako wile wel mi chiling mi abiero pien ng'at matie ka producing more eni miero ni inong mugoba money. So at the end of it all dano mano gen gi piero ni gen gubi no chiente manok we ngap eni beno eno nong mamege pien after all ena you be setting well enoni ni a really well eni and he is probably the only buyer la bole gulogan tere bino no olo ya tourism ye wilo sunflower kayobo mo enoni kado dictating on well no don kire eno no bichare jemo go chalo soya madano tika pietone kone tamone beo il a kero ni michulo fees ki jeme mokene ni kidung ma gikine ena ye VAT eni kitika neno nini kainen muchoro makichulo ki ilu welo la bulle wan jomo kene wachulo pay amiru mi chala bol mi pay which is pay as you earn yine cholo and raw material ile lobo kit cheli adi ma yine cholo mama yine no ma chala muchara ni o wege chawani ka yine neno well market taxing in Uganda is in excess of 34% of your gross. Now 34% of your gross kaki taxing chi wego ini no chiente material to twal as your net. Now VAT eni uchake tin uchake wachon ma wunjo mokene unu ngeyo mabe ikiani gamento ilu mirene kineno neo owego VAT maki ilu eni dano ma polti nongone ni obidiyogi donc no kama gikaye la wula dirlo boki swearing o yen machal president ni Uganda kirga beri controversy so bero duong pol wi lobo gera pegu miti bina ye joma nok go bina ye ngat mo ke ken mo chere parliament mo akite party no chung ke manifesto pa party la bole pen lok pa NRM o bero protecting the gain which gain mo kene wan joma kene wo failing min yang watin ergen go protecting the gain ikine matiano tiano magen gineno era yilok mi nyayo lonye ching dano kien mi lwenye corruption kien mi meto ke romiriego lwenye kum kuya piny kien geme mokene now kiti madong Lutela wadong magen gitite party NRM gubi tiu manifesto eno gubi loko wego dugin ma wano twero nongo moja kiye is the biggest question ma ane nero ma mega tieni do kin gang be gubet kinget ikum nero eno pa NRM we Lutela gi magitite party NRM gudugu T accountability gen gumi based on manifesto pa NRM. Kayini binu bot noob tika neno New Uganda. Noob neno the entire reconstruction of Uganda. Now, under reconstruction of Uganda, PTA sector more manubu were untouched. Education, health, kono every sector. Gengu utiyo weng kunge wajoni sectors anywhere otie o mamite ni ki mwongio onyo ki kel manyen weri Uganda odok chien uchak yweyo mabe anane position acquire the sovereignty bill government president football signing then that is okay but wangeni this government mo bino in this new era of 2026 2031 obino kati yuti mamege at the point ma chamo kene sovereignty bill ki be signing Kenya so we go one machalo lu bol kwi mero wa keruno Lutela ma wano chwalo gi i task matek miti yugin makela loga
ma megwa kidong ma pat ki manifesto enoni la tela chiel be obet kineno ne mano konyo lukin gang illo ruomgi weri dano bera gonya ilok mi kwan lok mi yoro kom lok mi pima leng lok mi kaberu lok mi yo lok ma pat mano diyowan chipi chawani ko ngunu ye anagit kanyana poyo tutwa Poi fa ruota. Idogni matud mada mana bad. Okay, miro miro borde ben en bene chicken en ma wak neno che paio. Che en mom. Ana foyo matek, foyo panelist juju, foyo luak matia neno wa ki wang tiene. Kauno nina neno wa beri bola chiel ka lok wan ki fred ko anyono tiene ni jali te kare poina. Piane no lok amo kede verero doje ye. Ma perachi, piane wane duju wa te chwalu lok, wek luak uwing. Dong amira po into twali ye fred, piane oluto ikonya iweko loko kene do karo. Lutua uye weka wajman. Kit mano dong aneno bere chawa ne do dong manok uye weka tong wiye. An ki kit mano an ngech ma mega tikede. Ma ngeni pol danali inyo weng pian an pol kar ka tika lok a logo yung isait pa la kien gang. Mano an la kien gang. So mi a lok cha la kien gang la wara. Dong lutua wan wange ni Lutela ka wan wa yerogi Lutela gichero kachung kidwan mano wan wa chwalo gi ye dong anangeo ni ono por tutwal ni kache nen lok ngotie mu binu chalo lok pa billi enini me sovereignty billi ono mir gen bene kongo o kere botwa kirika yano en kita yang ini neno no yob ki yobo ni rally tie e baka rebian rally ki yobo e nyima ta achalo guru kany onyo gwa ki kit gum ki yobo boma ground enuni kauno ni yang ko waromo dak ikori type tela enuni no romo beru gen mabe twal nyodano tuke ilu chingila wa chiel mawai wa ye onyo wa kwer nukong ini bini tiro bod luak ko ngeo gen mon ma ki mer timne mano wek wun maka kenyo ni duonu ki twal enuni kauno ni yang watika meno ono Lutela romo beru accountable but lubol kui ma meki eto man kumbini inini jemo long olaka tu lung tore yang chon wun winyu Acholi ka kany bene wan watigi lo member me parliament mugo magen go chair chigo wa ni gin gi chair ka making agreement on behalf of Acholi madong pedong bena Acholi man wak in law I constituency ma migini eto no dong intiga chair ka moko tamio pi Acholi dujo chatawni mane in tela maraj twal dong pangyo ngoma pamiro donyi kom ngomu kero koritela enuni kitano waramu lako kero koritela enuni baramiro wajini mono enuni benti peka chiel ma wan watikere wan ananero lokom sovereignty bill enuni ma wan wabel ka lok ye necha wa lok ye ben picha bera rio lu dong lok tika mano chua Uganda tiki peko maduong mauno ikiana kenyo ano no aneno eni wachon pian emphasis kita nen kere ki buong bot jomo kere maguber katemo chung nyo nyego tutwal katemo tiek to lok ka sovereignty bill gitika lok chali wachi weki ngene ko biri Uganda tika mer gwake ki kom tamogo mabino mano diu Ugandans anda mer wacho man ni Uganda no mer kama guket ye kom gitutwal en ka kama no jemi madonyo I Uganda mapat kilok machente jemi madonyo I Uganda ye kumbid ni pian ka in ana wachi wune kumbid ini ino tie products mukene mano bene pe in rom chere no ata wa kono certification gwa ki UN RSB no pere mano ini no ni product matika donye inini no product mano agwa ki smuggling ki yung I Sudan product mano ki smuggling ki Congo chi korgin ini tika time matera dada makau no lep mano don kone ki waje ni gwak di ben lebe raj mada
chuna wachi Uganda terra no tituolo tutwal ma no mir ko mi manok pien biru chali wachi gin mo ke ken mu binu dong Uganda peke ki ngech pien ka ini neno ching cha ke tiga mako luogi dano magu donyo I wi ali ikar ma gen gi donyo ni nok loka kata gi muno timo ni ning pien pedak gi romo pie ki parachut I Uganda pedak gi romo onyodak time o chal ne gwa kong gi lwinyo ki te pi ka dong gi tujwa Uganda ka ini neno bene kitano chao kene process me border kono ki kwe gini enuni uno gi timo kere jemi ini nena ni donyo Uganda yot kai por ki donyo ilobo mukene ni noti jem mukene ma noti standard eto Uganda pangeyo in kombini ne chak lok mo ke ken ki muyini mo onyogwa Eritreans mo Somalians mo nyogwa ngar mo ma a kilo mapat tek don yang lok ma meguni obi oi polit dotum obi bako doge I ruwa mo ke ken ero noko jenye manane na dada chi mono enu ni nyura tini joni gi peke ki ka taj ma nyur ni umir gin gu bed guri I Uganda nyukiri peru gili enu ni noni ka gubi donyo ni gubi biro gubi timo ngo pien pa wati ki gin mo ma nyur ne ni ngari enu umiro utim gin eni ni kidong gini eni ni ngata eni gwa nyo pera mo timo ne chali lobo Uganda wa peke ki gini eni omiyo kumbini ni ino ngat ma ke luone investor tika biro ka piem chato popcorn ka goy chapat ka goy Rolex ki dano mati boto ka ene so lutino mati tiano inongi timni ni aya ngat ma en ke titi luone investor ni tika goy Rolex en ngano ma mege pe ki career muchor gen mo ma mege pe ki career muchor ga ego ni weng muchor peye in kari mege muchor tiye ino ngat mo no tika ker mege wele yot eno ni wa piem ni ning chi anatam ni ka pe kong wa chako yupu gine ni pien ka ini neno kumbiri dukani weng dong ka chato weng eni ni pien wan Acholi ka ini gwak dong ke joma Uganda ka ini ka de no dong Ugandans magitie I dukan ino no tilo loke nyankole ene gitiga tute ka ilok machat kidong ene Eritreans ki chai egana ki Indians eguni ene no gen gitiga chat wan chala Acholi dong gino mo pe ker mo pe pingo pe kong Uganda meka kachako neno kuni loka muchor gi kita frir kwano gini ni ya ki mer muchor nini ma muchor be pole na cha ki chama ni meka kachako neno loka medo ko loka muchoro ma muchoro be mana yang be pia winyo ni ochulu banya ma Uganda tikede an pia winyo ba ni ya muchoro ma ki kwanyo dong ki chulo dong ki banya kumbi dong Uganda dong pe ki banya palogo mo peke chi anatamni umir Uganda ko Ugandans ocha kong ketu chungi ikom metuker pa anywali ne ka chel mi jem mugole ene ba po beta dan ka moya ako ni PDM gi ko nga gile ene dian ge nga dan be maru kino li weng dan be timu gi jem pien petit yo mo ma kitika empowering ki dano yani ka gini ini gamo itimo kaka man onyo restriction mo ma di tutwal pere line enuni wek no gin mo ne maki gamendo planning uti tiche gine dong pe ka dong I chero beru chale waji campaign ma chwale dan Saudi Arabia indong you are on your own tek de o kuno ibor dong ya ka kuno mor kiri dong ai rabu tiga wunni dong no pe ram da ka cha ko bot campaign kur perle enuni en wan ma tiga kere ka kan chi don keramo metu ker pa anywali me Ugandans ni ning man ine anatam ni kache nen Uganda no kongira mo chako ketuigi no ki kel en bills mano meru ker pa Ugandans ma pe kwanyo ker ge akwanya pien polele igani wen kitiga kel jema kwanyo ker akwanya madong ni mo wabi beru dong en kitano lok ma chik me lok manyen wajani lo chan umir betio dong en lo chan jomon ma gitigi chiana mana nake umir go gaka kenyo ki dong lo lonyo ki kome dong gak kom lo lonyo si anatam ne kape ki chako neno la kuri jemi machalo meno gin mano konyo anywele me Uganda ki ilu ker ma megi
lu tim biashara mano gitika timo biashara kenen chalo kumbiri ni boda gitika koko matek tutwal pien nong tik peke dano tika koko chiena matek tutwal i Uganda pien nong tik chiena do doko noko jo man ma kikwanyo gili en man middle income earners money en machalo wegi containers ini ene no chiena tibot gi man kumbiri ki balo ke go kerge ki duwa ngom joni enini ene no gi or boda ni chere gama modek chere gama jabon chere gama ge chino chiena ber ka longe kindano man kumbiri ki containers ma peni ka bolo mo madong gi pere kubi mano olu chiena no gore ki ieni dong pere dano tika deno chan ma tek tutwal ci ana neno chale wachi Uganda me chako ka donyi gien ma para bot ma peo bi konyo ikir me don chwalo Uganda ruom mala mal no obi balo ruom me chan pa anywale ne atawno Uganda mer ko chak neno jeme egoni piane man kumbiri dong en ma wan walogo ni jemo do chak to ba angene gulu siti wunu neno ti lu kay lu tichu kene madongo chako jemo no dano bi chako jemo ariat dano bi chako jemo gan kwan dano bi chako jem kwan chika dong chiena dong be pere ching dano wunu bi neno dong kira do be bale kere chi eni no dong en kit mayang achulo wanyo ma udolo ma chiek ni liej u chako yen mela mok en chi enu ni ena neno chalo gien mo mara tema ana poe tutwal pichao mado diwa dong paro mo cher ma bo tutwal ana poe panene poe di falde ben amir bin won me ge Lady Grace ke Christian ya loko mo pol tutwal pe loko dong cher bo gamente ko ngade ni loko pol pe ikana po utwalo tine po kitang tichu magiti na wo ka be mo papa po tama wonu tikere wen dong an lok mo pol pe pien lo loch me Uganda gena donji ma pegi taw piwu pegi taw pi Uganda giti mo gina gen gitwero dok giti ki lonyo gi wen ka ber ma papat makat mun eno to ngat yo chalo gogi gen to be neno rache lo lot ma kiti ka lo Uganda pe Uganda ka logo ento wa pe ki twero me kerneti chilo ti ma wano chwalo gi ni ku cher gu chung piwa mu kono kongu ken gu bini kin bajo lo ti wa ma wano nywalo gi we wandung gi yer wa en wa bi cher do e parliament wa mir ko mo cher ki duon ngoma wunu tamu kin matika time kuman lo kin gang bene bin yang wa ber ki kuch ente lo tinga wa wen kra pa ni wa ni a cham gine ke kan ngar mo to pe ka pe do ngar mo bi chung pe ka chu li dong pe nyo ka Uganda nyo bi Uganda pe pa nen kwa ni tie pien yo ne chane dongu no ni lo lobo a chulu wo ni pi makela lon ki da lon be na da dong gi tiga lo nyo be mu ram kan gi bi we kwa pa nge ki ta dok Uganda bi dong ke de kanen la tela me Uganda ki kom la tina nyoli me Uganda yo be nwa ka pia ngwen kono Uganda ti ma pa nge kono lo bir ma dip kenen wana ka yanga wan tur watiem wo me ki ti Uganda ti da to ya chi ama chalo mego lo koni nga ne patwera waje ma iya ti ka chuwe ye ke ken ko teme ki te ko mere lok bene konyo ento pangeyo waloko ma tek tutwal madam be mi comment ma be to tika lok ma be ento ketiba pien lo te wa wen pe tika chunke wa kaka mo kene enda ka bot wani dong ayela pe pa loko ma duong par nyang lok bagamente ti agiko kon ka kan ana po tutwal ana po mada Lady Grace apoyo viewers
Apo jo panelist wen magulok. Lok mo madak abanda bi raw mede ne peretimba. Pian lok mo a ke gang do te buti lok ni wen wan wa mi mer po chicken. Pitirni wan wen wa winyo punyo be lok ma pun. Beats ma gukate ma nyen ni gini wen. Apo ya. Christian. Ako ya mor wo weng. Ra mor viewers weng. An ba bilo charo la mego na la mer en kit mu lo kere Lady Grace ni lo ke ni pole weng lo matitungang. Wan be wati winyo na winyo wati winyo ngoma tika time jim ni weng tika time keto lo tia wario eni gutero ngom kwe gini di ben gutero. Si dong gudong am pada bilo madung pa bi merie bat mer lo kabile yeti matra di ja mia po time ento dong wa binano ne kanying jim wen wera chingla chui a foil to a deal man Ana po de twal. Lady Grace watike duan ma akibodla. Comment che le kan pangen ka dakta no mi medo gimo. Dakta ne mi medo gimo. You're muted. it's mute. Pa mer gimo enta mer agene poyo la did the band ki agene umera la did ngomu kwe atira ne kita enorie yu kwe de bill ma papate sidong gina pere tera ye meneno kita eno ni diu kwe de log me teach ya Acholi magwaka watie ki patu gwakwa romo mede kwede atira ne log madoki kum ngom ki loka eno waju ni log my customary tenure nyo rom ma ngom kwaro umiero ki yele meneno ni ubini rom marom ki mailo lan maka gina chiel mano waromo tiji ye matek me weko Lutela wa gugina gulwenyi ye en enoni bi konyo wa madap en aina amero wacho enoni kidong medukero palo tedero kita en wacho ni chalo lo pu karo kene noni kibino kiwilo gina sunflower iwel mayot pi lok me excess duty amen act enoni umiero kinen ni kijing kano chiek motie maromo kelo rocho eno dong miero bet Lutela wa matie te dera mier gunen ni lok me jingo nyo rocho cooperatives ma konyo ko Lutedero konyo ko do pu wek pe luchat madon gibin ka gina gibino ka wilo jemi wel ma piny wek no cooperatives ay konyo dano ki gina ki chato gina pura gi eno ni bi konyo jingo ko lupu ki bene weko alany ma lu chat ma gibino lu wil ma gibino ka wil jemi wel ma piny pegi gina pegi romo lanyo gi ena e gina no atamo ni gwok umiero wa mede wa nen kit me neno ka Paul Jemni en ni weng ki romo konyo kwede dano ma pajo ki tam wek ki keri tich apuoyo ni ladit ngomu kwe no dongo chako lok me customary tenure nyo ke ilu rom me lobo me gina ngom te kwaro wa me bino i level achiel chalo me mailo len ki jemi mukena ni pien jemi ka penen i map ka penen i document chino adane pe no dano penen ni no tie eno mi wa tie peko me lok me ngom eno apoyo Ana po de twal. Okay, Lady Grace kwan wen duan ma akibodla.
Yeah. Budak tinggal minga. And what you can and not want to join any Max Brown. Why this is good that leaders are coming to media to address issues concerning our community. Tika po men na lu dir giti ka bini ken down mere mekiana men na no en lok mati Uganda ni no down to bil ping giti ka lok ne yeah for Emma comment Yeah, Alfred gen ke Fred ngamo kwe magu luker wi luter wi ke che wa gina ngoma mi ro la ye apoyo jo viewers kono apoyege tiki viewer na mone nye Ochieng Edward is a young viewer so tika mtalo yara mot yang wa nera nera do so tika po ne ano pa na mona chel yes Mother can more chan viewers comment do to mo okay one point point to twal avoid panelists do you man nong men kele way agike me you matin adwa dong bon lady grace we lo program mo okay okay jo jakamalo wan ne mo dak cha dak abien